lapha ke Given Msimango hlalseka be Tashrik Matthews hlalseka be Tashrik Matthews engaphakela kuhle kwena lapha ke Kaizer Chiefs Lebohang Mabue yadliwa lapha ke bhola lakhe yena ke Lebohang Mabue Marcelo Maiselula ecisha kamnandebe lapha ke endlini nebeza Coleman Love is free sibheka lapha noBhembo umdlalo omuhle uqhubeke Marcelo ayende ayiveza kamnandi ebefuna lapha ke Brian Leon kodwa ke ushade naye lapha ke umshini weBP ayisheke waganga lapha koNdamane sibheka lapha ke lephasa kaObri Modiba liyahamba leliyabhola touch let's go touch is a move phakathi eboxini goqa amadoda ithuba leSundowns oyitase wayidziba now Tashrik Matthews balala bengandlalelwe omsimango othi Matthews madoda angidinga esponge angidinga amatrasa angidinga walithumela lapha ke phambili ozobhala lapha ke Sipesihle Ndlovu othisha noBhempe wozaphe ongena ke ngomkhono nesiphanga lapha ke uNdlovu Jaden Aramza hamba namadoda buyela lapha ke muva funa lapha kwenqonqosho ngenasikudla kade bohongwena Jaden Adams futhi nafuke leyo pass onside nalithuba Oyinjebe uyasebenza Brendan Peterson ihambe no Jaden Adams wayikhipha leya pass uthiwa ke onside Brian Leon sebenza ke Brendan Peterson presence of mind tactical awareness yakhe yena ke uBrendan Peterson wafika nje sefika uthi ke uLeon isitokfela sami lesi ihlakana le nginikela into yamakhosi side futhi Tashrik Matthews uyabona ke abasizi ke bakaNompempe bazosebenza ke overtime namhlanje uzamile ke kuyibhenda le run yakhe ebezama ukwenza lapha ke bucket run kodwa ke beqhamuka from an offside position azame ukuza aliphakamisa ke leli bhola nathi idliwa ke leli bhola Shabalala wenze njani phakathi eboxini Khalakata yaleyo mpahla wasewaduma izandla kwaduma ihlombe nathi ibhola lakhe ukhulisa uMutawu balibuyisela lapha ke emuva abawulapha ke Mamelodi Sundowns lithola lapha ke ungqongqosho ke nesikhundla liyadliwa leli bhola uyalithola Da Silva phakathi eboxini iyadlala TV wadlala umtshini wasatellite antsho vele siyabe sibhadele iyadla impofu idlukudla kwawo shona wena iyadla impofu idlukudla kwawo. Thank you very much to our commentators as we watch Mamelodi Sundowns try to respond, having gone behind. The latest from the team doctor is that, unfortunately for Keanu Cupido, he is suffering a suspected fractured collarbone, after that collision. Chiefs against Mamelodi Sundowns. Agcina lapha ke ngesizini ka-2020-2021 ngomhla ka-25 April 2021 benqoba lapha ke ngo-2-1 uzokhulula lapha ke Gaston Sirino wayesadlalela lapha ke iqembu leMamelodi Sundowns Chaurikosi Flavor Itakuwe goal number 8 kule season yena ke uFlavio Da Silva Kaizer Chiefs phakamisa Lebohang Mabue phakathi eboxini offside McCarthy offside abangangena ke bayibambe lapha ke kuye ke uNdlovu ngani ngoba iyellow card ke ngempela ithi ke ayibe i-risk kuye lapha ke uNdlovu Obri Modiba phakathi eboxini bafuna amakhanda ithuba leMamelodi Sundowns isibhudubhudu singobhuduzelayo ubhuduzela kangcono Brady Cross susile le bhola uNdlovu angayithuka ke esenkingeni isidlala ngokukhulu kushesha ibhola leMamelodi Sundowns sibheka lapha ke ibhola Obri Modiba phakathi eboxini oyinjebe yena ke uBlackburn usilulile ke ngempela ke isandla uyilulile ke ingalo yena ke uNdlovu ayikhona
khona ukusina kumelula liyadliwa ibhola lakhe Shabalala Shabalala phakathi Shabalala uhlaba kayijonge manje akuthanda ke lokho abalandeli Shabalala futhi Mduodaya amdlalisa kabe Otuna Mpempe WhatsApp Mduduzi Shabalala ngathi-ke ihlombe liphumile ihlombe ngathi-ke liphumile kwelapha Mduduzi Shabalala engathi-ke ihlombe-ke liphumile lapha-ke kuShabalala ngendlela-ke adlaliseke kabi-ke ngakhona kodwa-ke uCardoso ayikho-ke into ayilwelayo uShabalala udlaliswe kabi phambi kwakhe usafuna ukuyolwa uCardoso nali ihlombe likaShabalala liphumile lapha uCardoso usafuna ukuyolwa lapha uCardoso kuthi-ke balibuyisele-ke leliya hlombe lakhe-ke Mduduzi iShabalala liphume lapha-ke leliya hlombe liphume lapha-ke leliya hlombe ibhola layo iKaizer Chiefs phakamisa Lebohang Mabue thola lapha-ke Lilepo Gaston Sirino funa lapha-ke Mabue sebenza lapha-ke muva abawu lapha-ke Mamelodi Sundowns uzobuka Lebohang Mabue ngena namadoda phakathi ebhokisini yamhlula Ellen McCarthy Badi yiwa nje ekhefini eyiyo leyo ndoda kuyibona lapha-ke Thomas sibheke lapha-ke ibhola leKaizer Chiefs abazothi-ke baliphakamise kuya lapha-ke Gaston Sirino kodwa-ke uyakhuza Nompempe ukhona-ke akubonayo uzobuka Oyinjebe ezobena lapha-ke Mamelodi Sundowns uya lapha-ke Touchstick Matthews touch let's go touches emuva Aubrey Modiba wayitsiba lidla kalula nje lapha-ke Khulumani Ntamane Silipasi lapha-ke Jayden Adams Otuna Mpempe umdlalo omuhle uqhubeke nangu ungqongqoshe ongena sikhundla ayiveza kamnandi ngapha-ke lenkundla matrapa phakathi ebhokisini Khalakatha kwaduma izandla kwaduma ihlombe isitokfela sama-China ihlangana uthi nginike okungokwami ngihlukane nawe phasi kanokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ihambe noThapelo Morena matrapa wabona isitokfela sama-China yadlala TV Wandoza Etiyazama i-white wedding athi lilizela mlilizeli uhambile-ke uNdlovu uyaliphakamisa-ke lapha-ke Aubrey Modiba phakathi ebhokisini phumela ngaphandle-ke leliya bhola u-20,000 wamarandi inqotshwe lapha-ke uMdawu athi ibhola leMamelodi Sundowns ngqongqoshe ongena sikhundla phakathi ebhokisini nalithuba Oyinjebe ezobe noThapelo Morena phakathi ebhokisini futhi sebenza lapha-ke emuva Brendan Petersen uyavimba Brendan manje likakhuliswa uMdawu nathi iVurvai liyadliwa ibhola layo iVurvai kuthiwa-ke udayivile uzobhalwa abhalelwe isimulation i-second yellow card le eyesibili kuJayden Adams le eyesimulation uzothola ikhadi elibomvu yena-ke uJayden Adams red card ethole lapha ukulithumela lapha-ke ibhola phakathi ebhokisini bazofuna amakhanda uyavimba lapha-ke emuva Lebohang Mabue ilo esibambe njalo-ke